Yada say yamo kwa baby Adom TV bedroom jumedi so ene joda yada radia se papa ene 3rd November radia ya di ohwe sha siesa sisi ye November 3rd mu ni o radina ne bambo no kwaso anya kese ma ye nyina ono ode en sha se na daroma papa safe ye ntwa ahodim C4C liver specialist hospital na abay ene de Dr. George Siama Junior ntimi amma opemu no ankasa ba Dr. Michael Kujochire Maten aba anope ye be kasa fa cerebrovascular accident brofutiti nso be na condition ben ye say ya ti doga be de na dawoma ode e ba bidi enkomo do ye mo akwaba efia me da say na bibia bokọ de oh nyame adawro ma bibia fri bokọ de oh ho bokọ na wa hihye pa ajo ahumi ankasa and that's ye ma woda any birthday oh me 3rd November dear wow hey birthday for na do so November for mo ye bubu machines no oh any on kwaso men erade nkoso anya okese nkwaso na menje so se me da say na amen bia se esre nkwatenten na ama amen ti nyame nkoso antre wahiem amen oma unu nkwa na me amen ahoden mu nkeka bia amem amen Mr. Pa wow happy birthday ene o wie dia birthday no eso supply ye meka wonye hwe wadaroma dog ani game aha de odi birthday na o me edidi nti wa beka won from edi o mu nyina ate yeah, man, say 1 minute. The doctor Chabate. Many maybe free. And the one ya king, Adaroma. But apart from birthday, no, the whole month and so your audience. That's right, yeah. Yamia ya dear. Then you do a munio. Cause obi enya. Oh, me the day no do a. And your mammy no pen and me. Oh, yeah, dear, fasting and prayers. And day no so dear mean the demon nom. Me relax na ma bompaye nti adechia na ma pa bibia kama no eno no affect ye na ewachi no nti wo obetimi aya de wo ye no anaja ya ewachi no ya start ya dia hye wani monyam ene ba nyame shira na mo de support ya support o de ti nyame shira se wo kai wo na ni bi enso ti sa ho no kwa nyame shira na ne wakoma mu mpaye no obisa de no radintie no onye emfa emmo nti ene wadaroma ye ka cerebrovascular accident na eno condition yo me da se ma me fanchia ema ahwefo yina ye ka cerebrovascular accident e gina ho ema adwemu akwanhia okay cerebro no adwen e gina ho ma adwen ena emu akwanhia no say adwen no you connect two main types of pipes and edema adreno eno na moje no edimu efrusa na ebetumi abase mete ha sei me kasa nanso na akwanhia bi esi ewo madwen mu na akwanhia si wo adwen mu a enema mienu na aya eta esi aya yebeka se ischemic sebia pipe no apai na moja na efemu no leaking na se sone ewo adwen mu nti yade a wonfa weni enhu nti bebre sha na pe bebre enam hopa na nso na omadwen no ewini anase leaking ebetumi a ho for so many times unhunia koso I just say be a started say be a ball koko and the other type no say be the same pipe no say leakia nia etumi eba ne say emu esisi nti emu block sa no a moja enkwamwa no ehia ewo adwene mu no omuntumi enya no sufficient na say omuntumi nya no dodo na enkwamwa no so wa adwene mu so moja na omo omo eduane omo nsuo enoa na eboa se mete ha me kasa unso bu okro kasa bia se answer no be kasa efia no kra no na we use like 1-2 minutes na or their pronounce it tells bibi ekoso wa adwene mu edu se mete ha se bia me hu so bi gina menim e bia atare no hye no aye ne ho pink but me hu no white me hu no black
me hu no blue it tells say moja na ekọ adwene mu no insufficient bribi enti adwene mu akwanhia ni nia ana cerebrovascular accident no ni na ejina adwene mu akwanhia ada yi na no affect yen brabo say wonam na adwene mu o pipe connect edekwa adwene mu apai na eliki ana say emu esisi na ama enunti unse if say emu sisi ana say epai so functions ahodo as say adwene to me perform na ni pedua no to me gina ne ho so no sa functions no it gets distorted na say into me enwie peye ewo ye ni pedua ni mu na we no kwan be na affect mema Bema more like be affecting the sexual performance. Oh, say ye can adrena na ye one particular hormone say Rebecca say happy hormones and I say energy hormones medical in Rebecca say peritoneal hormones. Na sa peritoneal hormones na ma obema bia neni so eje ewo empowerment say umoja no entumi ensani ye ema waten kaso entumi sorry it also enyem bema nkwa it even affect the opposite sex too in the basa no kra obi de nensa eka any aspect of your sensitive way there's no signal and obi so it's a signal no ba onya you can say bia onya ko bia one way be na at the end of the day no atiko onto me enya bibia biom just because there's a distorted blood circulation ewo adwene mu. Wow, na den causes adwene mu accident. Me friend America say yen dada abrabo enuane ahodo a yedi enkakra especially ba mojanam srade aduane utadi srade enuane a cholesterol no ewo high udicha enkakra no leave what you call some particles ewo yensa pipe no as a pipe ewo efie at times no bie pipe na ote po na as a ote sro noise bi na say nsuo no omuto pipe no na obie no foforo aha obi na as nsuo no eba as emba ebiso ha nsuo no tumi ba na akate obeso ba pipe flow but adenti na wuntumi nya nsuo ewo obekwa kofa plumber akwakoche na bia de say pipes na ya connect wo echiro na bia emu esisi ana say apai kra ma bia eliki ni adenti saso na nipedua no so ete the more a wudi nnuane ahodo bi ensanoma ahodo ne ade ukoso ebe say tobacco say nya yeta pe cigarette obi wa hawaye so much addicted one call even beyond one packet in the day ne ho entono obi also I say it's a culture say anapebia answer na obe sorry fifie ana say nimbre answer na obeda no say odi obona odidi eda akwakoye ababaye part of na brabo obi so ha o wakocho ba ana say fie fufoki tuwe bubehwe na ehwo enam inra bebre inra asin enam meat goat wine nyama bebre eguso obejin so you are living good but when you are no na say ye nipedua no nkaka it doesn't happen at a go to be also we bibia ha no obehu ana ni ebesi obi wa say untume o kan ade enne oye school like oye school even nya yetete ekra yegusu sia de o call lectures o ade ndo ya kire say the next day ubona bibia o mukyerɛ bia untumi enkaye adwemu akwanhyia enti yendidi mu ne ya brabo da ne da kwan ye fa so ye niema enro ahodu bia onu ntina ya normally no I do not encourage say bia ye be self medication oko hospital na se ma wedro na edro no san sike ni ho a memfa box no nko
pharmacy say draw we me kwa ha ne de ma me enti me sign pebium go back to the consultant I will consult no now ohun say draw na o fa first no e bia akwakodu mpempensu bi so reduce bia grams no ana say otumi ete wo dosage no so ana say osesan eduro no kra ema but akwakọ say kwan ayeso ye fa so live your life na ne de adwemu akwanhia bebre eba ya adwen entumi nhyeda enko enti yenhwe signs and symptoms na fe yenhwe treatment wo C4C say ye kan eye ensentrene a ebia wo ho na say ureta efri ade one major signs che wo na weni so ye okusukusu ase wonhu ade yie wo ho na oyo bia chese wo ho na say o feel some form of vibration as to our body no to me was so at once na sign ejai and also airbo koko or na say wo chro bibi and say wo so bibi na say won sa no as wo so kakra nye stable and also bibi a tresa wo ho na so bia ofa either the left part of your body and I say right part of your body to me edridre at a glance wasan aye okay and also ade and also airbo koko ho na ase obi ha odware wie a odware na ase utumu se unya fi shower na ase wo ho ekeka wo ho ta ekeka bebre and also ade airbo koko se bribi koso ewo adwene mu oye bema so utumi miti chese utumi miti match pa but match no ya bebe no na utumu se wayembre bibia ntumi enko bio wenia no oba bi so utumi fro dog me de answer na mekomira ho na gise manno mensa answer na metumi akomira ho wenia no ekire se defect ekire se adwemu akwanhia anase akwanhia bi aba adwene mu a ehia careful analysis near share be a pipes no about treatment planner C4C liver specialist hospital share brebo ni ye na brebo no one of the major vital organ ye ni pedue ni mu a esone anase say yes esone moja ni mu efri bibia ntansa na moja kra be kwa adwene mu no na che say wohia moja krogen enunti ene ye de C4C liver tonic ede aba abonten so maba be pie he a me ankasa ma ude die na che say first 100 callers mo be frɛ ye line wo screen no ase no ye be ma 50% discount so ena oba ye branches Kumasi ye wo Ejuso kwa mu Fitemu Junction so ena oba Western region ye wo Takrade Fejai May Sport Central region ye wo Cape Coast Green Hill so na Aguna Odoben wo Esikumo Odoben Brakwa oba Enkran ha ye wo Greater Accra Adenta SDA Junction moso a mobusuafo mu a mohwe ewo oman Europe so ye wo Amsterdam brono a ye frɛ no Holindred ho na C4C ayasabia no so ewo your time one more number no me patro number ni 050 00 40 331 050 00 40 331 the first 100 callers are mobile friend no ye beje mo so na ya boa mo. Yada say birthday man intene Dr. Michael Kujoche Martin ne birthday ntimisro kan bibi gu ne so ai kan kranshen sembi na doye from ochene ko the whole month ye ne dia ene dia nkotemte no de ne yamu to ba obesote ye ansa ne ne na wie e ma ne nko free